Da kajing sokya halor kajing duna but kajing bombyang kijaka puli hapo karibhoy district but West Khasi Hills hakasi thoding jong katayo ke HYC ribhoy sapni circle but ka West Khasi Hills kilalat ada ka dorkas yo menteri katanat puli puthi urakam e sangma bantuklar mardor hakaban penbat ya kajing duna baro kibalabu hakajing e yaki khanna puli Ka New Trap Youth Council Ribhoy Sepni Circle pada West Khasi Hills hak arpu New Trap Risau Arhajar Abdulai kalawan berpen snow ho menteri ketanat puli putih kejelau rakam esangma halur gijing bakathan ke kendo akabai dei bat ka puli putih hakne kathan na kaliang kinong yalam jong kaseng kilawan ban IT kador khasu menteri ban kedau gijing duna hak jaka puli hakni kathan Nagaliang ke HYC di Bhoy Sepni keladawan naga sarkar bakan cimkia ban pendap no ya ka residential school hagasnong jirang. Ya ka residential school hajirang ladap ban penmi ya ka work order na dok kesenam arajar khatsau. Nre haduk menta ka sarkar kampat la ban pendap. Keseng kelabur ui kejing kerpat ban bo ya ka center ban le ka examen MTET naga benta ki samla pulia naga pang Sepni jong kari Bhoy ha pathar khama lani hajirang. Namar kum bagalong menta barok samla puli ki hak banlet ki examen hanong po. Nagaliang ke HYC West Khasi Hills kila ai kador kaso menteri ka tanat puli puthi ban pensngo halor ke jingbam biang ki yang school ki jaka shong ki kena school bat ke jingmum dan kino hikai higi school ke berana kini kithan. Hadin ke jingi kendo bagi nong elam ke HYC habai keran bat menteri ka tanat puli puthi o rakam esangma. Ule tu banakaliang ka tanat kan chimkhia ban wengi kini kijing ke berana higi jaka puli hagini kithan. Haka bedai bagajing tungkam kinong hikai menteri ule tu bahasa banwan ka Christmas katanat kan pendap no ke interview kinong hikai nagabenta ki school lower primary jong ka sarkar. Hapo jong West Khasi Hills district ni dan Daipot li ki government LP school natang ni dan South li ki upper primary school hanrai hadu menta kalong khamtam ki government LP school kidan no hikai tang wei arngut berkin ki kena school par kidan kumbas sanpau hadu sispa tam ru kidan ki school te nak liang jungi lekren bangi studio kini benta bangi kerpat ru yu balak mu untung biang kini hikai hapo jong West Khasi district te nak liang jong upat gular ba nadu unu nai ba mentahi ter kin satung no hikai nam tagi jong don kampo jong West Khasi district but kadon ko we hapo West Khasi district ka government Atiabari government LP school kadon tang no hikai pre primary haban hikai nadu nursery hadu kelas 5 kam de kam ka basuk ban reut nyot ligi kelas ban hikai tang wei arnut ban hikai lani tang kino hikai primary te nakaliang jung ular ba ucipkia halor kan ke benta ngi laya keren du halor ki building kumba 90% ki building kidai ki palat ya ka 100% jong ki government LP school but UP school hapo jaga West Khasi district te nakaliang jong ila ong ba ya kaniru insa shimkia na benta banten bet pendiang hakani ka senam ko baladep ngila keren ru furniture te hakani ka senam ko baladep nak ya khandai phot ligi school khandai south ligi school yo tang khandai ligi ki furniture kum ki bench ki desk bar ki hapo jong ki school hapo jong West Khasi district te kum ba palat khap san ligi daksa te nak lian jungi ibu cikli ke sarkar kum no ki khna kin song hagawai ka ben dangi peji private school ka ben ka barang song laingut rei hagi government school ki song prangut koi ka ben berkawai ke des tikani kan bu jing kumnu kin tan rei siong ba isne tentang ginong kentong ya inspect kum balai life health ligi school po jang West Khasi district ki government ki hab yang dan ki bayang dan ki basang nomor umlong syu ban ya song habat tho di kum kani nak liang jong i lar ba in sim khia ye ni ka kam bar i le kren du apo jang ka sepsing lapli ya ka building sepsing ha ka khat nyau trik jong panai January arjar akulai lapli ya kan new building la ni ka building ka batmai apo jong ni ka sepsing hai hadu menta empat lak ban penun kam ya kate nomor balai omdan laj ha kate ka building ka balahe omdan ru ka ben wat ka wei ru ti kumnu an lej hikai hang ta ti lakum ba sisnam duna lapli ndrei empat lak ban penun kam ti nak liang jengi pat yu ba lakum nu unsim khialam nam ta ki jing bit jing piang jong ka school kamadan ru ha ka building ba thamai ha sipsing kadap tangka khti sudah kumnu on yang assembly ki khna school ti nak liang jengi ila kerpat yi ong ba insa sim khiai kani but ila kren sai ru ka kamram jong kontraktor ban penbiang ya ki building ya ki laj ki berkum ta ter
nak liang jengi ibu jeng keli ya kontraktor bar tre ya ke Sipsing higher secondary school bau dewan penbiang nok mardor lem dagum tanak liang jengi kaseng ngin sa sim khia dak bentan mar minister luang dei ma u ban penbiang tila da penbiang nak liang jengi ngin sa sim khia ya kene kam tunu ban ndek Padahal juga poru na lang jingi kum kaseng hadin ga jingi jungi dia ke jingbun jong kine ki fresh candidate but ki in service teacher ki ba apply ya kene ka Meghalaya teacher eligible test sam takre exam ka pangi ong ka re amtet na lang jingi ngila bu ke jing tho shaw minister in chat jong ka tra politi ba la kumno hapo jong ka patar kama civil solution ngide ban yo no kawai ka center exam na banta jong kine ki ba tho ya kene exam amtet ba namar blei long bala dangi ya compare ka jingai na patar kama civil solution cebu siapo nongpo kabari ka district kejungi kalau jingai pala nomor beli hapo nongpo ru hidon kumba arlai tli ki sentar ki ba pento exam ya gene ka Meghalaya teacher eligible test de kumtang la bu jing tho u ba ngal kapat u bar provide dem kawai ka sentar hapo patar kama ya nomor tahu la yang ju la kulari ya gene benta bare scam ba how ki benai Disember ade kala belong semurwan ru ba ya gene sentar exam jong ka MTET bagi kena kiban pendap yang exam kini yo bertok na patak kema parang juga porong shim ya kabu ban ai ke jingket bok yang nam ta ki fresh candidate nam ta ki in service teacher ki ba pendap yang exam MTET ba kin subha ban le bhai ke exam ki kenang ba kalong jingket ku ya kadong ba ya rihi berapoi